maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga. Hariho abantu barakunda Imana, natwe abantu tugira abanzi. Ibyaremwe byose bigira abanzi. Hari ikiyo nabonye kitagira umwanzi, ifaranga rizigira umwanzi. Abo dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima. Uwakubwira inama yo kumenyana, uyiture imanza zananiye imanjwa. Nigeze guhura n'umukire, bamwe bakize cyane kuruta abandi. Mubaza niba hari icyifuzo agira, ati cyane rwose musore we. Ubu mfite imyaka 80, ishyamba indura nkongera nkaba umusore, maze akitwarira ubu butunzi bwanje. Umuntu abukarira agakura itotomba, kandi agapfa atanyuzwe. Dufata umwanya munini dushaka iby'isi, simvuze ko ari bibi gushaka ubutunzi, ariko buyoha cyane iyo tuzi Imana. Yaba ukora ukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye agakiza. Yaba ukora ukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda